Gabinete Uxanquiri Paquinchil Nakaja Kipo Yanchau Nekapan Japa Machaca Decreto Supremo Ut Yawayapjaraki Acampejam Tasiraki Askijama Proyectos de Agua Potable Hayuka Uyanche Año Kamaraki Aski Pojawina Katakpacha Umapnakawina Kana. Asamblea Legislativa Plurinacional Toquenja Huasitatu Senador González Ucamaraki Diputada Montaño Upanagaro Paquinchilhama Ut Yawayapje Ayukamata Askinijama Paquinchawina Campi Paipacha Cámara Toquena Pojawina Casare Aprinakapataki. Ministerio de Educación Uxanqui Negas Canencha Parekiwa Acabaranja y Atacau Negas Caljataniwa Siwa Sokta Uru Sarakata Febrero Pasita Naira Kataru Polla Suyu Marcapachana Ucamatas Kinihama y Atacau Negampi Marcasana Pocañataki. Ministerio de la Presidencia Uxanqui Necaja Ayuda Humanitaria y Anaptanaka Lokta Wayapjalaki Personas con discapacidad Uxanqui Nakaru Ucamatas Kinihama Askiwa Kichau Negampi Acamarcachiri Nakaru y Anaptasina. Presidente Morales Pequinchirija Hayal Tanakiwa Justicia Italiana Uxanqui Nakaru Askinijama Kamachina Casaria Pjatapata Kitina Katinyan Kachapjano Campisa Nolta una Campi Kuna Imana Marcanakaru Plan Condor Hayuka Toquina Upanakaru Huchanakapata Pokapayanakapataki Cuya Suyu Marcasanja García Mesa Kumalaki Arce Gómez Upanakawa Akahan Nolta una Canja Chica Yasipjaraki. Altupata Marcanja Gobernación Uxanqui Nekajani Arequiwa Askinijama Ut Yawayapje Hacha Construcción Utalurau y Casa Acogida Interprovincial Sutini Acampejam Tapjua Askinijama Marcachiri Nakaru y Anaptaña. Gobierno Municipal El Alto Uxanqui Nekaja Lokta Wayapjarequiwa Pusi Pataka Tanques de Agua Umapnakawinaka Unidades Educativas Uxanqui Nakaru Centros de Salud Ucamaraki Centros Infantiles Uxanqui Nakaru Ucamata Umajanuk Ampi Pist Ñapataki. Ancaja Marcanacanaja terremoto Uraca Tetehueju Campe Genualtau Campi Uchiquencheraki Italia Marcaru Camarqui Roma Ancaja Marcaru Hayucamata Janaski Wakichau Campi Acapá Marcaru Chicancheyacena.